za H pylori wewa tisi and yamana lakini tisi kana and morona H pylori na H pylori kwa nando through food na ne contamination food na ni kwata nawa ni leu ni bacteria kwata awite no ndomo na amoeba kana typhoid kana brucella kana cholera is a sep kwa ni kumaanisha ndizo ziakana kiona anza ndizo ziakana is not transmitted yeah ndaji mundu mundu watu ya H pylori anza si ne eta wa bacteria eta wa H pylori wala ni nisipedha abeke doketa wa H pylori kiti tinaweza kwambobika kukwa sindu izo ya kiti ndaza negota katelema mundu ena H pylori yebata nikatama ndekana babali tabathukiye nita nina itobisianda mundu ena H pylori gwetha no kuwa ajala nebu era nebu na no kuwa muno kabo akamba tukimeta kabo na je tumitene mundu ena kabo aenda akokilwa kabo paka tuka kabo kaenda kokilwa mbona ni kabo akokilwa kayabo kakokela kwa ngilasi na kikombe na no nika mindo mafuta no ika atikana ukili aje zoko isozo na tawe muito pagete kwitwa ila wa wande tema wa koma muno bausiaku ni kunzana ikalika na hizo kuti ando mawande tema no kile mala maingi muno ni se na drawa ni kwa musemo eta wande late eta watende musemo na kwa Clevinda ila nanda tema ndo nakola ngako wanga muno wajo kimna datu ke daktari eta mwini no wokala jaka atoka kiruchanda na pukida ndo ka waingi nda waka utapika nundu muno koka ila wekala muno ukomete muno wena tetemana na wambe utapika na wena wambe utapika muno sedia wambe utapika usaidha acid isini ibibacha ibu ila utapika hii acid ni ibibacha ibu na abebiebu usidha kutapika kuni kwa endea na ni kwa endea na ila wakoma muno namba usiakwata na usidha kabone kyotinebu na katinebu lituma wambia kutapika nacho kimiwokidwa wazera kaboga yotinebu wizaki dani wakotapika the science the science behind it na sino nonze mo amina kutapia na ulikanito ikulo yito nenda kuongela kindu ki mbona pia ndo abo makilasi maya maleuta fulani mayambi yotapika meda mina kana maliwa tumemaneka acidity vingi kana it lowers the pH. Nundu the lower the pH, the more the acidity. Nundu alkaline is from 7 pH. Na pH 7 is alkaline and safe. Lakini lala there to 3 ama to 4 nundu no wala lose specific. Ndio mundu wambia utabika, naweza niwaambia kuzo na kitauchana niwaambia kwa ndo nivo. Okay. Haya na ningi ndoke ni yuti baini ejo H pylori sieta wanincha unondo utuye ni leu na mundu ena H pylori ewata bimiwilela wethana yo ekapalwa ni buno atabya kwalwa ni bu na kwitha na kabope miwilengi kana pe science ingi in fact is very specific mundu ila wina H pylori pe and mambe yako ila wewansane waka kokoka webya ila wewansa na nundu ni acidity nundu wethwa ebu itena leu na acid zikida ziboze ndei aje kuti ila wethwa na acid is na nya zija ni alkaline so nda ikabo neutralize na kaboka kaibwa bai kuminikana kitau ni chabo enda jaketa okutulizwa no wo kubo kita ukiobo no ndo mona onyo akito kita ukilwa kiobo kinabo kita ukibwa edwane ne waitwa H pylori na H pylori ni adala na nilaka kukwambatia kana kwitwa na acidity nyingi nundu wa H pylori mundu no akulie nayo edane kwalwe nibu ebiya la cia masameba kana ni masaa on the road ne ngwe ya alisi ndokitabo bo ebuya H pylori dara cha muno utanaya na pia ndo ambele la cha itina wawaya mini kita ukiba uluwebu kana kibaya ndi embwa kibaya uluwebu wiwa chambia kwaya wa mina kuya utanaya lakini embwa kibaya ndi pala meidi dambete
champi ya kwala kwa minakuya nundu leu uka na uthete kusitani wa thea na asino nyanda kwalwa na andũ aingi nuzela ni wala leu na wakoma no yamka sana na kana saa kenda wina kabo kauke thake mo serious nundu kana we kala na kini withe okia mkaza wiwa withe la kanite tu pemina kana yo acidity nundu leu ula peke batokane cha yibu kulalaka na kwalia so ni mbothi kana ni kwalia kana kulalaka ni both lilikana kana kaboke baulu pe bukwala ila wadata the wa mkauti yune withenge that is the industry ila la chapa ulu ni yobu ila rakabo na industry ko maani pa maani ni medi ne ba mkauti that you do ane withenge na you ti ya H pylori you ne ya typhoid ne ya brucella kana amimba kuma bun ni manete na ito kutimi wise daktari to dapo kula makulu maingi lokula ne bu za sasia na ni ba uluka ne ba yeo at least ndabya kumana zo ni da ndo na da ma me bana ka kana me ma bigele binda yo ni ba no be to na go exactly ku ani ito kutimi ipuja kabola za yulwa mkauti na ba katika oyu tasi the wa mkauti talele usine the nongi usine nongi na ito kitimi ila wa minakuka na wena H pylori nitu manane H pylori mundu de buje to ayale na de pe masala dala sia na mundu H pylori sai ngido wa ibuje kurania wewe ya owala panini ibuje kurania na wadicho we kama mwana wadicho wewe wadicho chomu those are signs of H pylori infection wewe saingi nukula ne mundu lakini we baasa muno na saingi no bua uyiwa ngo tabika lakini ndo tabika na muno wa ngo tabika kwacha mundu the acidity in the morning wa minoja acidity the tela bado mind up that ni matabika lakini muno andũ aingi weza kwitha mekutagua ingo tabika lakini maikutapika ko those are the signs of H pylori infection mwithe kisalile kana nake Dr. Mutuma twende na onene ya owawita wa answers yani kabo kala wiwa kaikwalia ukayuko kilwa ngilasi Dr. Mutuma tu yapana kiu nicho kita waketa uchanda na chamelila sayupa huku wa wiweta ndi nibongo kulile tawene kule mwithe kisio tutume katika namba itu SMS ya ile kenda ile 5 ndi ndisio ka ongolilikanie kana mwithe kisende not on the